Kipai doinget ke balang Catholic ha ke kendai tarik unai weng arjar pesan kila isyimenta shirham ha ke jingyai procession Eucharist ke balong sisien sisnem kabla penlong hayemani ba layum khra Cathedral Parish ha ke por mestap lasdang nagamas bukhut ke bala terwadu auxiliary bishop u bishop bana lalu jangka jalan yang ba shlong hankat ke jingadan lang Archbishop Victor Lingdo pada Richard Man Mahamajau pada Jemiris Chella pada Pius Chadam Lord kiwipat kiling do kiruniam ki banajan banajingai bat kipat ba ki babun ki balawan na gilai tili ki jalaniam bagentup ya ki jalaniam ba Shillong jalaniam Nongston bat jalaniam Jawai hagano pai singi lasdang ya ki jingjai procession Eucharist ke lasdang na dan kiti ke belalam kemat da geding pna terter Saint Edmunds Fire Brigade Lightum Kra Police Point Don Bosco bat penkot pat ha Calvary hagani kisingi ki parish na keleng ki jalaniam Kilawan Banesya Mentah Shirham Hagani Kijingya Procession Kebala penpo penpieng ya kini kesengi Kijingya Procession Kelalong keba isyongkun Bat kebayat bet Bat dakilak ngot kipai dunget Katolik kilawan ban Yasya Mentah Hagani Kijingya Riublei Ya ke Eucharist Bukho Lara Saudong dek kali Kebala pendiam itanat bah Haringkat kejingsenan Archbishop Victor Lingdo Bishop Bana Lalu Kikena Riamli Bat kipai bah Kebala board ban senran ya ke Eucharist Volunteers of our collective